Salibonani isihlobo esithandekayo, sithanda ukubingelelana samukelana kusifundo sesithathu kulona leli kota lapho sikhanyele ibhuku lika Johane. Sibonga uNkulunkulu osigcinileyo endaweni zonke lapho esikhona esigcinile datitsha lona leli bhuku. Ngiyalikhuthaza njalo sihlobo zami asiqhubekeni sibala ibhuku lika Johane, sithathe izipele zethu, sithathe lamaBhayibheli, sikhuleke njalo sizwe okunye ngoJesu. Mina engikhulumayo ngu-Amos Maforo, ngiza kunxusa izihlobo zami engilabo lapha ukuthi lavalibingelele njalo baziveze ukuthi bangobani. Igama lami nguJack Thulani Moyo, ngiyathaba ukuba lani kulesi sifundo. Salubonani balaleli lababukeli, mina ngikhuluma uMrs Siboneni Mhlanga, siyalamukela esifundweni. Salubonani balaleli lababukeli, siyathaba njalo ukuhlangana kulesi sifundo sesithathu namhlanje. Olibingelelayo umfundisi uKhonzile Khumalo, siza kuthatha leli thuba ukubana sikhuleke alibana sandula lesi sifundo. Baba othandekayo sezulwini, siyabonga lesi sikhathi njalo osusinike sona, waseboleka ukubana sifunde ngelizwi lakho. Nasi sifundo esiphambi kwethu, sifundo esitholakala kuJohane, ibhuku lika Johane. Siyakunxusa Nkosi ukubana ube phakathi kwethu, umoya oyingcwele asichasisele nxa siza kufunda sindawonye lababukeli labalaleli. Sicela ukubana usichasisele lokho ojonge ukubana sikuzwisise namhlanje. Ekupheleni kwakho konke bese sikubonga, bese sikudumisa, silungiselele kangaka umbuso wakho zamasinyane. Ngumthandazo wethu ukukholwa lokwethemba ukubana uza kukhuluma lathi ngalesi sifundo. NgoJesu umsindisi siyakhuleka. Amen. 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 Siyabonga mfundisi, sibonga isihlobo esithandekayo ithuba njalo. Njengoba seke ngatsho ukubana siku lesson yesithathu, isihloko sethu sithi sona isingeniso. Isingeniso. Kanti isingeniso vele nxa uloba ibhuku Jack, isingeniso siqhakatheke ongana. Siqhatheke kakhulu ukuze oqala ngenza ukuthi isingeniso sivusa ukufisa ukufunda ibhuku elibhaliweyo. So uhlufake nje konke okukhona ebhukwini kodwa ngama-theme ngebala lesikhiwa, ama-themes owafakayo ukuthi umuntu mayesengena ebhukwini uselo mfanekiso ukuthi kahle kahle ibhuku leli likhuluma ngani. Uthi siza kutholana kulona leli bhuku. Hayi siyabonga ukuchazelwa indaba le. So isihloko sethu sikhuluma kakhulu sikhanyele isingeniso sebhuku lika Johane. Ukuthi kuyini esiza kuhlangana lakho kubhuku leli elithathekisayo elimnandi kangaka. So isingeniso sethu namhlanje siya sisungule ngevesi yethu uJohane ngo-1, ivesi ku-1 eyakuqala. Sizacela mfundisi Khumalo disibhalele yena le verse. John 1 verse 1 ithi yona ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi waye loNkulunkulu, njalo ulizwi waye nguNkulunkulu. Hey, kuyini sikuzwayo la? Na uJohane uhla ayifaka indaba esungula ahlakhulume ngokuthi ekuqaleni. Ukuqala lokhu yikuphi mhlobo wami? Siyabonga Maforo. Ukuqala lokhu Johane akhuluma ngakho yikuqala. Yikuqala okungela date, okungela specific date. Akwazi ukuthi ngokwanini, kodwa yikuqala ukhuluma ngesikhathi kungadalwa lutho olubonwayo kumbe olungabonwayo. Sikhuluma ngesikhathi kuloNkulunkulu yedwa kungadalwa lutho. So uJohane isingeniso sakhe sihle siveza ukuthi emuva le in eternity past uNkulunkulu wayekhona. Yazi ingoma yabantwana baye besithi kudala ubani wayengekho lokho kungekho but wayekhona uNkulunkulu. So uJohane usibisela indaba enjalo ukuthi emuva le kungadalwa lutho uNkulunkulu wayekhona. So kusinika lokho mhlobo ukuthi uNkulunkulu ukusinika eternal existence kaJesu.
ukuthi wahlala ekhona kazange angabi khona wasesiba khona kwesinye isikhathi nansi indaba mfundisi wami nxa sikhangele indaba yona le yokuqala ivesi esibalileyo maqiniso bani esiwatholayo kuvesi yona le? Now okunye sikuthola kakhulu ukuthi umlobi uhle aveze ke ulizwi, right, umveza ke uJesu njengolizwi, ethena ke wayekhona ekuqaleni. Now kube sokusibisela mhlawumbe emuva ngale kuGenesis. KuGenesis uzathola ukuthi ke uNkulunkulu udala ngelizwi. So ulizwi lo ofana nayo kuthiwa khona nxa ubala usiya phambili ke zonke izinto zenziwa ngaye, njalo zonke izinto zadalwa nguye. So sokusinika ukuthi sikhangele emuva siqathanise ke indlela uJohana letha ngayo lapha la kuGenesis. Ngale kuGenesis uNkulunkulu wayesithi kakube khona ngelizwi lakhe, kakube khona, kakube khona, kakube khona. Xa sokufika kuverse 26 ka chapter 1 uGenesis yikho lapho ke esesivezelwa khona ukuthi hayi uNkulunkulu lo nxa ebesithi kakube khona kulabantu ababili la, kulabantu abathathu la, ngoba sesithina asenze kuba lokukhulumisana umuntu ngomfana. So uNkulunkulu sekhulumisana lomunye kuhle kusivezele ukuthi khona it must be more than one. So ngabantu abedlula one. So nxa sebuya ke lapho uJohane seveza ke ulizwi lo ukubana ke hayi enguNkulunkulu nguye wadalayo. All right. Zonke izinto zadalwa nguye ngaphandle kwakhe. So ngamanye amazwi kusitsho ukuthi khona lo ulizwi ke yena nxa kuthiwa zonke izinto zadalwa nguye kusitsho ukuthi khona yena kadalwanga. Ngoba nxa lezi izinto zadalwa yena evele sekhona kutsho ukuthi yena kadalwanga. Zathi zidalwa izinto evele yena esenjani evele khona. All right. Kule ndaba iletha yenye engifuna sike sikhayele lapha Jack, ukuqala kuka Genesis lalokho kuJohane kuyafana? Hayi, akuhambelani ngoba lokuqala lokho ikuqala before ukuqala kuka Genesis. Uma kuzwakala lapho ukhuluma ngokwakukhona kumbe ngababe khona ukuqala esikwaziyo kungakabi khona. So yena usi introduce kulowo kumbe kulabo abaqalisa ukuqala esikwaziyo. Hey. Mhlobo uthole lapho wena. Ngizwisisa lokho okuthintwa nguJack, but bese ngisicabangisisa ukuthi kungani vele uJohane ehle eqalise ngokuthi very first words zakhe ahla kukhulume ngoJesu enguNkulunkulu. Ukhona othe otherwise yini? Ngoba ngicabanga ukuthi ungani is responding to ama suggestions awumunye umuntu. Ngoba kumbisele emuva ekuthini uSathane wayi-challenge i-position leyi uJohana ayikhulumayo. Ukuthi uJesu is God, is divine. Ukuthi uJesu is equal with God. So kanti siyazwisisa ukuthi empikiswaneni vele uSathane ulwisa that position. So ngibone ngani uJohane uhlaqalise khonapho ele great controversy in mind, le issue at stake ukuthi uNkulunkulu buka Kristu. Right. Siyabonga. Siqhubeka lapha ngendaba le. Mfundisi ngicela siqhubeke ukhangele uvesi ngo2 siya ku5. Kumbe uqalise ku1 ihlihlangane futhi siye ku5 kuJohane waqala khona la. Ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayeloNkulunkulu, njalo ulizwi wayenguNkulunkulu. Verse 2. WayeloNkulunkulu kwasekuqaleni. Izinto zonke zenziwa ngaye, ngaphandle kwakhe akulalutho olukhona olwenziwayo. Kwakukhona ukuphila kuye, lokho kuphila kwakuyikukhanya kwabantu. Verse 5. Ukukhanya kukhanya emnyameni, kodwa umnyama awukuzwisisi. Hey, nansi indaba. Amavesi la asivezelani ngolizwi. Kuyini esikuvezelwayo
ngolizwi ngelizwi kumbe ngoJesu Kristu sivezelwa lapho kuyini sikuthola Mona oqala sesikuthindile ukuthi sikuvezelwayo ukuthi ulizwi lo esikhuluma ngaye wayekhona ekuqaleni and ulizwi lo thina ngoba sesibala khathesi sesikwazi ukuthi ukukhulunywa ngoJesu kodwa nifuna ukuthi sivezele ukuthi kahle kahle umuntu lo enilivezela yena wayekhona ngale nguye waletha ukukhanya wathi sebuyile yena eyikukhanya abantu abamkhethanga abambonanga bamhlamukela yena eyikukhanya kwelizwi indlela yokuzwisisa ubuNkulunkulu bukaJesu iqhakatheke njani ekukholweni komKristu ukuthi uJesu nguNkulunkulu engikuzwisisayo mhlobo ukuthi irole uJesu ayithathayo ecebeni lokusindiswa komuntu anti ukuthi azokufa endaweni yomuntu ahlenga umuntu esonweni right singafunda kuhle uAdam engenelwa yisono wephula umthetho kaNkuluNkulu umthetho kaNkuluNkulu ungcwele njengoba uNkulunkulu engcwele and veze isimilo sikaNkuluNkulu so ubuNkulunkulu bukaJesu benza sizwisise umhlatshelo owafakwayo ukuze umuntu ahlengwe futhi kwenza icebo likaNkulunkulu lokusindisa umuntu libamba amanzi ngoba umuntu wayevele edinga uNkulunkulu umuntu owileyo udinga uNkulunkulu kadingi any created being ngoba ile mpilo ngiyithanda kakhulu ukuthi kuthiwe nguye wayeyimpilo and ayisikho ukuthi wayelempilo yena uyimpilo underived impilo yakhe akayithathwa kwenye indawo so kayebolekwanga and borrowed so uJesu we needed uNkulunkulu onjalo ukuthi kabeke phansi impilo yakhe elamandla okuphinda kanjani ayithathe futhi so umuntu owileyo udinga uNkulunkulu onguye oequal lalokho vele okulinyaziweyo okuyisimilo sakhe okungumthetho wakhe so akulandlela eyinye ngaphandle kokuthi kube nguNkulunkulu ofayo singavele samukele ukuthi uJesu kaSonkulunkulu njengemfundiso ezigcweleyo then kuthi ukuthi ukusindiswa kwethu kakukho ngoba kakukho kunye okungasisindisa apart from God so nxa si rejecta simala uJesu njengoNkulunkulu sisithi ngumntaka kaNkulunkulu kumbe wadalwa njengezimfundo siyabe sisala icebo lokusindiswa kwethu ngoNkulunkulu yeah so akusoke kuvume so impendulo eqondileyo okungenza ingqondo empilweni yesiKristu yikuthi uJesu uNkulunkulu silobufakazi obubambekayo vele kuqaleni wayekhona akula siqalo engekho nguyoqalisayo isiqala ngithi vele yes so indaba le ibaleke kakhulu nje nanzelela okunye esikuvezelwayo lapha ukuthi nxa kuverse 1 uthiwa ekuqaleni kwakulolizwi ulizwi enguNkulunkulu kuphinde uthi ulizwi elo uNkulunkulu sokusinika ubudlelwane bukaNkulunkulu ubaba lo Jesu lo ukuza khulunywa ngaye amavesi elandelana lapha bona vele babe bonke kudala asingeke sibayihlukanise ubudlelwane babo busukela thina singakabi khona then uJesu lo esikhuluma ngaye ngosebuya ke ezoveza uNkulunkulu kithi esengumuntu ngicela ukungezela kulokho nje okukhulumayo right uverse 1 eyedwa uyacaca ukuthi uJesu ngubani nxa isithi in the beginning the word was the word the word was with God and the word was God ngifisa ukuthi sithinta umlobo sithintele indaba ethinta isikhiwa lapho ukuthi ungabona kubhalwe uthi kuthi ukuthi this thing is particular kulolutho luyacaca lu specific and so uzathola ukuthi uJesu nxa kuthiwa the word was with yona liyana ukuthi the word was with God kulo the okumela bekhona okhona otsho ukuthi wa ku specific to waye lo uNkulunkulu and then ungayithola kuhle isiku the word was God last part kayila definite article ngoba uJesu
iveza ukuthi uJesu asofather asobaba Exactly. but unguNkulunkulu meaning he is the second person unguNkulunkulu ule divine character, he is God, he is umunye lo nkulunkulu in nature. Yes. in everything unguNkulunkulu in its fullest sense. Yes. So leyo ukuthi wazalwa le imfundisi singancedisa ababukeli abalaleli njani anti kulalo ubigothela esimthola ku John 3:6 sincedisana uthi indaba le izwakala emkhumbulweni womuntu angithi ukuthi hayi ukuthi wazalwa sitshoni nxa uthiwa ngikakhulu nxa sesitolika ngesindebele ukuthi indodana eyezelwe yodwa sitshoni nxa sithiwa ubigotheni lo singamchasisa ngayiphi indlela. Yeah, actually ukuchasisa kwamaBhayibheli khathesi ikakhulu isindebele kwesikhathi kosuka kulahla abantu ukuthi nxa kuthiwa wazalwa bese sikuthatha thina ngolwethu ulimi lokuthi hayi uzelwe wazalwa nguMaria lo Josepha. So ama theories zona lawana actually ngicabanga ukuthi mina lethwa nguSathane ukwenzela ukuthi icebo leli lingaphumi kuhle. Yeah, lingaphumi kuhle. So mbona ngani ke kubalaleli lababukeli nxa singakubamba ngaleyo ndlela kuyabe kusitsho ukuthi khona usindiso lwethu akaluphelelanga. Njengoba umhlobeke wakutsho laphana ukuthi nxa singathi thina sisindiswa ngumuntu owazalwa ngokwenyama njengathi siyabe singeke sathola ke usindiso lwethu liyabe lunjani liyabe lubezi. Kodwa ke uJesu njengoba sifunda imfihlakalo esingathi thina incarnation. Right. Yeah, khona lokho ukuthi wayekhona uqasa uJohane lapha ukukhulumile uqaseni ukuthi kwakulezi lama theories ayekhona khona lapho yikho hlaqala ngokuthi ekuqaleni wayekhona ulizwi. So usechasisa ke ulogos lo ukuthi hayi lo ngikhuluma ngaye ngumuntu wayekhona ekuqaleni njalo kasomuntu ovele namuhla. Okay, nxa wayesekhuluma ke le second generation engathi mina ngabantu ababengambonanga ehamba ngenyawo uJesu kodwa ke abasebesizwa ngabo abafundi ngoba uJohane ngumfundi wokucina ukubana anjani afe. So usebhala ugwalo lwakho lolu ukuthi no lokho esilitshela khona kuliqiniso lumuntu esikhuluma ngaye wayekhona ekuqaleni kavelanga izolo njengoba simbona ezelwe kuthiwa ngumntaka kaJosepha lo mani no wayevele khona ngaphi ekuqaleni. So uNkulunkulu wakwenza ke ngemfihlakalo yakhe ukuthi khona ke owesifazana omsulwa azibone senjani. Alright. Eselo Jesu. So ke only begotten lwana nxa simchasisa kahle kahle kuyabe sokumele sibuyele elimini lokubhalwa kweBhayibheli iGreek ukuthi only begotten utshoni kakhulumi ngendlela yethu yokuzalwa thina ibiological no but kukhulunywa ngani one of what the same kind. Yes, so onguye same kind same nature. So kusitsho ukuthi khona ke olohlelo lakoNkulunkulu nguye owayezenelisa ukuthi azohlenga abantu njengokuthi nxa wena umuntu esegodini kuthatha ukuthi khona wena okwenye level umkhiphe egodini. So uJesu kakho ku level yethu engathi mina ukuthi wathatha mhlawumbe inyama yesono but wembatha ubuntu bethu kunjalo 100% waba ngumuntu ngapha futhi engubani enguNkulunkulu ngokupheleleyo ukwenzela ukuthi ke kube lula ukuthi khona ke aphile phakathi kwethu angithi ahambe lathi kukhulunywa ukuthi khona uAdam ngale uqaliseni wehluleka ukuthi khona aphile ngendlela uNkulunkulu ayenjani ayelaye ngayo. So uJesu ubuya ke azongena kusonsiyana isigaba sika Adam abe nguAdam wesibili then kube lula ke ukuthi khona ke abe sephile emlalela uNkulunkulu abe sephila ehamba loNkulunkulu ukwenzela ukuthi ke ozakholwa ke kuJesu ukukholwa kwakhe lokhana kumbe impilo kaJesu isibalelwa emuntwini okholwayo sekungani ngeyakhe impilo. So that is the icebo losindiso. Ngibona ngani kuyacaca. Jackie ukuthi nxa singakhipha ubuNkulunkulu kuJesu umnikelo wakhe usalunjani uyamukeleka isindiso lethu kuba lesensini kuba lengqondweni nxa singathi
uJesu kaSonkulunkulu ukubuya azosifela emthini weCalvary kusala kule sense here. Akusela sisindo Right. ukufelwa ngumuntu ofana lathi. Yeah, alright. Ngoba umuntu obengabhadala i-price yesono sethu ayisiyo umuntu njengami, ngoba umuntu onelweyo kahle kahle kokuqala nguNkulunkulu, nguye umthetho wakhe ophuliweyo. So kumele yena umuntu kumbe not even umuntu, ibeing enguNkulunkulu yiye ngama between thina lo nkulunkulu. So mase sifelwe ngumuntu njengami akusela sisindo ukufelwa kwakhona. Hayi siyabonga uyichaza ngale ndlela. Mfundisi sesike sabala la sizawuloko siwaphinda amavesi la sifuna ukugxila ikakhulu ku 1 to 3. I think sibalile. Ngicela kade sibala uvesi ngu14. Verse 14. Yes. Ulizwi waba inyama wahlala phakathi kwethu siyibonile inkazimulo yakhe yedwa owavela kuyise egcwele umusa leqiniso. Right, la mavesi la esiwabalile ukuthi wawulizwa sesiba inyama ngithi ngoJesu asitshelani ngoJesu, asitshelani ngoNkulunkulu ngokwakhe akwenzayo. Iqiniso leli liqhatheke kanganani ukuthi sibe lazi lokuthi uJesu waba yini? Waba inyama esithi incarnation angithi phela ngesikhiwa. Yiliqiniso kwayithinta idlula lapha nomfundisi ukuthi wasengena ukuze kuphileke kule bali elinye lesikhiwe lisetshenziswa ukuthi tabernacle. Yes, singancedisana lapho. Oqala nanzela ukuthi from introduction esesiphile ngoNkulunkulu sesibona ukuthi umuntu lo sesikhuluma ngayo zoba ngumuntu Right. kahle kahle kadingi ukuthi ebe ngumuntu ngoba unguNkulunkulu. Alright. Sesiwonile fine kodwa engaba lamanye ama option ukuthi ezosisindisa kodwa yena ukhetha ukuthi abe yilokhu akwenzayo ukuthi azosindisa umuntu yena lo amenzileyo abe nguye ukuthi thina sizwisise ukuthi yena uyazwisisa lokho esihamba kukho. Hey manje. Ngibona ngani ngenye into enkulu yona leyana yenza ukuthi ngifuna ukuthi libone ukuthi nxa nginguNkulunkulu akutsho ukuthi angizwisisi lokho elidlula kikho, ngizaphila ngidlule kikho ukuze libone ukuthi kuyaphileka ungawonanga. Then selizazwisisa ukuthi lami ngilithanda kungakanani ngokusuka lapha engisuka khona line lingakwazi khona ngizokuba ngomunye wenu ukuze ngilisindise ukuze lina lifanane lami. Mhlobo sivezelwana lapha ngothando lukaNkulunkulu. Isenzo sona leso kuthiwa yiincarnate ukuthi uNkulunkulu agqoke uluntu, agqoke inyama abe njengami abe lawe. Kusivezelani ngothando lukaJehova. Siyabonga mhlobo, indaba ye-incarnation ijulile ungayifunda kuhle umoya wesiprofeti uthi i-mystery. I-mystery futhi kuthiwa uNkulunkulu kakayivezeli umuntu oyileyo fully ukuthi njani, ukuthi uNkulunkulu embeswe ubuntu. Ngithe mfunda ukuthi angila sengiyilibele but manje ngiyithinde ukuthi uJesu isimo asithathayo ngesomuntu. Alright. Ukwathinta nje 100% waba umuntu wama khona lokho wama phakathi kaNkulunkulu ongcwele lo muntu owileyo yena wacombine these two natures okwenza abisi atonement abisi kubuyisana kwalokho kokubili. Indaba ye-incarnation iveza uthando ibisithi even ukuthi uNkulunkulu athatha isimo sika Adam in his innocence engawanga. That was great humiliation. So what more ebuya Adam sewile njalo esechukwe isono for 4,000 years. So khonokho kusitshengisa ukuthi uNkulunkulu uthando lwakhe luya sacrifice, he sacrificed himself.
yes sakukuthinta laphana sithinta indaba ka-Ephesians ukuthi iplani yokuthi umuntu uzasindiswa njani in the beginning ekuqaleni yalungiswa umuntu engakadalwa. uJesu wenza voluntarily i-voluntary sacrifice wazinikela ukuthi mina ngizakuyalanda umuntu. So yiyo i-risk ungayifunda ku-Plan of Redemption u-Great Controversy uthi Jesus took that risk. I-risk izimbili. I-risk ye-eternal loss yokuthi wabuya ukuthi azolwisa nabandla omnyama. Number 2, yi-risk yokutshintsha nature yakhe yobunkulunkulu because he altered it. Wayithi yaguqulwa ngoba now uJesu gala isimo sakhe laswayisiso ngoba now usele yini nature eyomuntu. Uyayibona indaba. So this is the risk, this is the sacrifice eyothando uJesu alwenzayo ukuze azuza umuntu. Ngithe mfunda mhlobo ithi yikho uNkulunkulu esithi unto us a child a son is given anti Isaiah ngayo uthi indodana iphiwe. Mina ngithe ngicabanga ukuphiwa Jack lokubolekwa into ezimbili ezitshiyeneyo. Ukuphiwa ukuthi uJesu aphiwe kuthi ukuthi eternity yonke ibisisinika ukuthi eternity yonke uzabe le nature eyonaleyo ukuthi uzabe i-divine human being. So ukuthi kabuyelanga ekubeni uNkulunkulu i-nature yakhe yahle yaguqulwa forever ukuze thina sezozakala. Bese ngithi ngicabanga ukuthi lokho mhlobo bekumele kuthumba inhliziyo zethu. Lokho bekumele kuthumba inhliziyo zethu ukuthi uJesu adele konke azidele lokho ayikho khona ukuze umuntu azozakala. Iqiniso leli lingaziwa ngumhlaba lizwisiswe. Akula lo yedwa ngamelana lo nkulunkulu. Amboni kungaba le atheist umuntu ongakholwayo. Amboni kungaba lo muntu oduhayo check. Mama ekhuluma esithi uJesu was 100% human. Ngicabanga ukuthi ubu 100% lobana ukuthatha a step further ngoba wayengabuya esenguJesu esengubaba manantsho njalo esele 30 years ebuye njalo but uthi angisoze mbuye sengingumuntu okhulileyo ngizadlula through the whole process of being a human ngiqale esiswini ngihlale the exact time in 9 months zakhona ngiphume njengokuthi mina ngazalwa njani but nginguNkulunkulu. Imagine uNkulunkulu esesiswini sika Mary. Ngizama ukuthi sikubone ukuthi ubuntu bakhe buphelele akazange ekhathe any ngenzanga shortcut. Ubuya straight uthi ngizaba ngomuntu fully ngiphila impilo yenu fully ngingakhathi any corners ukuze libone ukuthi ngilithanda okunganani. And konke lokhu it's a sign yokuthi ayisiyonto ayicabanga sesiwile njengoba umama ethintile into vele yaplana kudala ukuthi in the event that umuntu lo ichoice engimuphe yona eyisebenzisa ngendlela engingafisa ukuthi ayisebenzise ngayo sengiready mina ukuthi ngizahamba ngibe nguye ukuze ngimlethe kimi. Kuthando lunga angithi yes hayi ngibona ngani nxa sikhangela nje ukuzalwa kukaJesu abanye bangathi hayi uJesu lo ngoweNew Testament but ungakhangela even ku-Old Testament ukhangele indlela okubhalwe ngayo lapha ukuthi weza wazohlala usikhumbuza indaba yesanctuary right. Yes, ku-Exodus chapter 25 verse 8 uNkulunkulu uthi kabangenzele indawo engcwele ukuze ngihlale phakathi kwenu so that I might dwell among them ngihlale kibo. So kusitsho ukuthi uNkulunkulu vele kusukela ekuqaleni uAdam esona wayevele le longing desire yokuhlala phakathi komuntu ukuhlala labantu bakhe. So ungakhangela isanctuary that was a way kwakuyindlela uNkulunkulu ayefakile eyokuthi at least abe phakathi kwabantu. Yikho sithola ukuthi isanctuary yasivezela kwakusiba le glory yona leyana ishekana glory inkazimulo kabani kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uphakathi kwabantu bakhe babe ngekho kodwa khona lenkangala. Oh yes. La ngapha ku New Testament sithola futhi uJesu esebuya ke
physically esiba sengxenyeni yethu siba ngumuntu njengoba besitsho abafowethu at the same time engubani enguNkulunkulu. Yes. Mnandi lindaba. Ake nisikhanyele lokho sihlobo esithandekayo. Nxa singakuzwisisa lokho kuzasilamulela imibuzo eminingi esibalayo. Lesono siyakufa impela. Ake sikhanyele ukwambulwa ebesikwenzelwe. Mfundisi zacela ukhanyele uverse ngo9 ku chapter 1 sikuJohane khona lapho. Uverse ngo9 usiya ku13. Sike sikhanyele indaba le yokuzwa lokungezwa ilizwi. Yeah. Verse 9. Ukukhanya okuqinisileyo okunika ukukhanya emuntwini wonke kwakusiza emhlabeni. Right. Wayesemhlabeni kodwa lanxa umhlaba wenziwa ngaye umhlaba kawumazanga. Weza kulokho okwakungokwakhe kodwa okwakhe kakumemukelanga. Ikanti kulabo bonke abamamukelayo kulabo abakholwayo ebizweni lakhe wabapha ilungelo lokuba ngabantwana bakaNkulunkulu, abantwana abangazalwanga ngendlela yemvelo kumbe ngokuzikhethela komuntu loba ngokuthanda kwendoda kodwa abazelwe ngokukaNkulunkulu. Hey. Qiniso bani lapha elilethelwayo elisegcekeni elisobala elilethwa nguJohane lapha ngendlela abantu abazinikela ngayo ekwamukeleni iqiniso kumbe ekwaleni iqiniso, ekwamukeleni ulizwi kumbe umaleni ulizwi. uJohane uthi uJesu uzile emhlabeni engumnikazi womhlaba kodwa umhlaba umazanga. Abese sinika njalo ukuthi uzile kwabangakwabakhe but abangabakhe banjani bamphika. Uyazi ngimangele mhlobo sike sathinta ukuthi uNkulunkulu kazange adala ama robot. Hayi. I-willpower, ipower yokuthi umuntu akhethe, uNkulunkulu wapha umuntu amandla ukuthi akhethe ngoba uthando lunjalo. Yilo lusekela igovernment kaNkulunkulu. Ukuthi umuntu uvele kabanjwa ngamandla, uthando kalubambe ngamandla. So mina ngesaba indlela umuntu asebenzisa ngayo lindlela yokukhetha iphiwe nguNkulunkulu. Ungayifunda kuJohane ngo3 verse 19 uthi shu kulahlwa yilokho ukuthi ukukhanya nanku kuzile umuntu uyakhetha umnyama. Ungafunda uDeuteronomy ithi khangelanini kufakile uDeuteronomy 30 uthi kili phakathi phambi kwenu kufakwe ukufa lokuphila. Khethani. Phathi uyamangala ukuthi isono inhliziyo nengosono umuntu uyakhetha umnyama. So uJohane usinika ukuthi indlela abantu abazamukela ngayo indaba yosindiso. Ngicabanga ukuthi ithela kuhle kuJohn 3:16 yona le indaba ukuthi at the end of the day kuzaba lamaqembu amabili. Kuhleli vele kuhleli kulamaqembu amabili. Ababona labangaboni. Yeah, abamukelayo labamalayo. Angithi so ngicabanga ukuthi kusinika i-challenge as amaKristu ukuthi nxa into uJohane sithi ngilibhalela ukuthi liyikholwe libe selizuza impilo bekumele sikhethe kuhle man. uNkulunkulu kasisize senza ama choices ahlakaniphileyo. Ngikuzwa kuhle mhlobo uthi amaqembu la namhlanje lokho ekhona. Ayikhona isikhathi sika Jesu ngithi vele abantu bekhetha ukukhanya kuzile. Abantu bakhethe ubunyama. Sisengozini kulokho check. Ngibiselwa emuva kuGenesis verse 2 ka chapter 1 lapho kuchasiswa khona indlela umhlaba owawuyiyo kungakabi lokukhanya. Xa lokho kuthiwa ngesikhiwa the earth was void kokungela lutho kwakulobumnyama njalo umhlaba wawungela simo. Kube sokubuya ukukhanya ku day 1 uNkulunkulu separate ukukhanya lobumnyama. Khona phana nxa sesifunde lokho sesikufunde thus far ku lesson akuzwisiseki ukuthi nxa ngizwisisa ukuthi uJesu ngubani esebuyile lokukhanya ngibe sengikhetha ubumnyama. If ngizwisisile kahle kahle ukuthi uJesu yini ungubani njalo waye yini ngingakabi khona ngoba ngikhetha njani ubumnyama angithole ngikubo
yena wabe seletha ukukhanya Right. wabe sikhetha ke between mina lobumnyama Deuteronomy mama omkhulumileyo uze batshela abantu ukuthi khethani ukuphila so and umuntu maye ngasakhethi ukukhanya kuthi ukuthi ukhetha ukuhlala ku state akiso esiyibunyama esikungabi lesimo lokungabi lokuba void angazi ngesindebele ukungabi ukuba void ukungabi lalutho so lapha ukukhanya kuzosisusa ebunyameni phezulu kokususa ebunyameni usifila ngelizwi lakho uNkulunkulu ngaye uNkulunkulu nguyesefuna ukuvala ivoid leyana esesikhiphe ukukhanya sevala ivoid sesipha lesimo ngoba yena maye ngekho thina kahle kahle sila simo nxa uJesu engekho yes hey mfundisi ufuna ukutsho something labantu yes hayi bengifuna ukuthi ngithi mina akubalaleli lababukeli ukukhanya ngingathi mina ku universal ezithiwe ukukhanya kuzile kuye wonke umuntu ukukhanya lokho bakubuyanga kwaba selective ukuthi hayi sibuye kuphela silande amaJuda kumbe kubuye kuphela kulanda ama-Gentiles ukukhanya lokho kubuye kwagoqela wonke umuntu kunjani but sokuzathatha ukuthi umuntu munye ngamunye akubone but ke okokuqala iBhayibheli lapha lithe weza kwabangabakhe nxa sesingayikhangela ku immediate context yayo ukuthi uJesu wayelande kakhulu ukuveza kulabo ababebalile imbhalo ukuthi uzazalwa babekwazi ukuthi uzazalwa eBethlehem ezile ukuthi azoba umsindisi womhlaba so wayeze kubona labo ke uJesu kodwa ke kabambona hey madoda actually bamphika amaJuda bamphika abapriest kodwa ekucineni kwakho konke ivesi ibisisithi ke akulabo ke abamamukelayo so khathesi kwasokusiya ngomuntu yebo ungakhathaleli ukuthi wena ngumpriest kumbe ngumJuda kumbe ngwesizweni kumbe wena uleqiniso njengoba khathesi sesingathi thina hayi thina iqiniso silalo siyabala iBhayibheli but still singamamukeli uJesu ngoba kuthiwa kulabo abamamukelayo ke wabapha amandla okubizwa okuba ngabantwana bakaNkuluNkulu so ngiyayithanda kakhulu indinyana leyana iveza ukuthi ukwamukela iresponse yethu yiyo zadala umahluko so ukuthi sizondwa uthi indaba lezi vele zipersonal yes kuya ngokuthi wena uresponda kanjani ngithi phela asisindiswa njengamaqembu yes ngeqembu njengebandla nje izwe ngithi phela wena ukuzwa njani ake sikhanyele uJohane ngo3 lapha ivesi u16 usiya ku21 sike sikhanyele indaba yokukholwa lokungakholwa lenye indikimbe esifuna ukuhamba ngaye lapha indaba yokukholwa lokungakholwa 16 to 21 John 3:16 to 21 uNkulunkulu walithanda ilizwe waze wanikela indodana yakhe iyiyo yodwa ukuze kuthi loba ngubani okholwa kuyo angabhubhi kodwa abe lokuphila okungapheliyo ngoba uNkulunkulu kathumanga indodana yakhe emhlabeni kuba iwulahle umhlaba kodwa ukuba umhlaba usendiswe ngayo loba ngubani okholwa kuyo kalahlwa kodwa ongakholwayo uvele uselahliwe ngoba kakholwanga ebizweni lendodana eyiyo yodwa kaNkulunkulu nanku ukuqunywa kwecala ukukhanya sekufikile emhlabeni kodwa abantu bathanda ubumnyama kulokukhanya ngokuba imisebenzi yabo yayimibi wonke umuntu owenza ububi uyakuzonda ukukhanya njalo kezi ekukhanyeni ngoba esesaba ukuthi izenzo zakhe ziza kudalulwa verse 21 kodwa loba ngubani ophila ngeqiniso uyeza ekukhanyeni ukuze kubonakale kamhlophe ukuthi lokho akwenzileyo ukwenze ngoNkulunkulu right ngicela emakhaya lapho lathe esilaleleyo lesibukeleyo siqhubeke sibale uJohane ngo9 ivesi ngo35 usiya ku41 lo Johane ngo12 ivesi 36 usiya ku46 siza kuqhubeka lapha sike siphendule le mibuzo ukuthi lama verse wona la engaqambayo asifundisani kakhulu yena lesiphuma yiyo ngendaba yokukholwa lokungakholwa esike sakhuluma ngayo ukusingeniswa la namhlobo siyabonga engunanzelele kakhulu ukuthi
uJohane kukhetheni kwakhe amabala kulebala lisebenzise ngale kuverse 12 oka chapter 1 eyokuthi abakho ubelieve ukuthi ukuthi nxa ngesindebele ufaith lokubelieve kabe kufanana but ngifuna ukuthi sikhangele ibala lithi believe ngoba lapha uJohane nxa sesifika kuverse 16 ka chapter 3 usesivezela vele ukuthi amaqembu mabili bakhona abazamukela bamkholwe uJesu laba ngasoze bamkholwe ukodwa mhlobo kulomahluko mbone ngani uJohane is deliberate ukuthi asebenzise balelithi believe eliyiverb eliyisenzo aso isenzo yikuba yilutho ikwenza ulutho mina ngikuzwisisa ukuthi uJohane uthi nxa ukwamukela uJesu umfundisi Khumalo aso theory asikho kukhuluma ngomlomo asikho kwazi amavesi ayisikho ku memorize nxa ufuna ukubona ukuthi ayisikho ukuthi abafarisi babesazi Torah ngekhanda beyimemorize but still uJesu wathi hayi lini inhliziyo zenu uyayibona indaba so uthi lapha abakholwa kuJesu yilaba abamukela ukuthi uJesu kabe yinkosi kalawula impilo zabo so ukubelieve mhlobo asokukhuluma ngomlomo ikuphila indlela yokuphila ukuthi uJack lapha kwa emphasize into yomnyama lokukhanya umele impilo yami vele nxa ngisithi ngiyamamukela uJesu njengenkosi lo msindisi abanengi bethu samukela uJesu njengomsindisi but ukuthi abe yinkosi alawule izenzo lentando yethu yikho kusilahlekelayo so uJohane laphana uthi abakholwayo yilabo abazinikela ukuthi uJesu kababuse ngoba basusiwe eminyameni lapha ekade bebuswa yisitha sikaNkulunkulu so inkanuko zethu zonke esikwenzayo ukuhamba kwethu konke kuyabe sokulawulwa nguNkulunkulu so ukuba yibeliever kuba yimpilo kuba indlela yokuphila ayisiyo kuphonga ukukhuluma so ukuveza isisindo kumbe lempumela yokukholwa ibonakala empilweni yasuku zonke ukuthi amandla kaJesu sebonakaliswa amandla elizwi asebonakaliswa empilweni yami nansi indaba ukufitizela khonapho ukuthi yiko uverse 12 ethe khona laba bakholwe ebizweni lakho ubanika amandla kumbe ubanika ilungelo ama version power or the right yokuba ngabantwana bakabani bakaNkulunkulu so usebenzisa kakhulu ibala ukuba abantwana so ngamanye amazwi kuveza ke abantu abazalalela kumbe abantu asebezelwe ngokutsha lanxa bebadala kodwa uthi ukuba ngabantwana bakaNkulunkulu singabantu bakaNkulunkulu ngokuthi sonke sidaliwe but kumele sibe ngabantwana bakaNkulunkulu siyabe sesizelwe kakutsha ngokukamoya yikho laphana mfundisi sorry uverse 12 wakhona uthi hathi ngokwegazi lenyama kodwa ngokwentando ngokukaNkulunkulu so ukhuluma indaba ayichasisa kuNicodemus ngaphandle kokuthi umuntu azalwe ngokukamoya into kaNkulunkulu so sidinga uguqula impilo ukuziveza ukuthi thina sesilawulwa inkosi enguNkulunkulu kakhulu siphila njani impilo leyo yokukholwa ngiyalizwa likhuluma ngokukholwa ngithi phela ukukholwa kuyini uphila njani impilo yokukholwa Jack kuJesu ngasiqathanisa lapha lokuphila iningi lethu abantu bayaphila ngokwazi antu kwayithiya mhlobo ukuthi ababhali nabafarisi vele iTorah babeyazi ngekhanda ngithi phela uthola ukuthi abantu babazi khona intellectually siyawazi abantu bachasise i2300 day prophecy prophet bayachasisa kodwa abantu bengakuphili angithi phela kuqhakatheke kanganani ukuthi sazi umahluko you know okay ngizasebenza abantu abaseBhayibhelini ukuzama ukuphendula ukuthi kulompriesti lo owaphiwa uJesu eqeda kuzalwa wamnikelayo lona wayekwazi ngoJesu ekholwa ukuthi kulo Jesu obuyayo kodwa kambonanga esebuyile
Yes. wamphiwa esandleni sakhe sibili wamnikela wamphatha kodwa wayengaboni ukuthi lapho phethe uJesu. Kube lokhulu logogo labana ababemelele Simeon babemelele ukuza kukaJesu ukuthi nxa esekhona yikho babengathi hayi sesingalala ngokuthula ngoba uJesu sesimbonile. Now laba bobabili basinika abantu okhuluma ngabo abakholwayo ukuthi uJesu khona kuphela but impilo zabo azikho khonapho, bahlala belo Jesu belemfanekiso kaJesu belawo thewini i-evidence yokuthi uJesu sibili siyakwazi ukuthi ukhona kodwa abakholwa ku-evidence yonke abalayo ngoba impilo yabo ayitshengiseli ukuthi bayakholwa. Ngokuthini? Bengaze bekhonze umuntu engabuya ezokuzwa intshumayelo kumbe chumayele kodwa ephuma konke akuzwileyo uyakwazi kodwa akakuphili. Yena ukwazi ukutshela abanye ukuthi kumele senze so but exactly into azikhuluma yena ngokwakhe akazenze. So umahluke ngobonayo ukuthi kulela abakwaziyo theoretical abakwazi ukukhuluma kube labakwaziyo itheory lokuthi itheory iphilwa njani kodwa bengaziphileli bona bephila njengoPaul imbona esithi it is no longer me osephila kodwa nguKristu ophila kimi. Hey, abukeni nabalalele, I think inkosi ikhulumisana lathi asiqapheleni kungaphelele kwazini nje kuphela sikuphile asifundeni ukukholwa siluphile lona lolu ukholo. Khangela uJohane 17 umfundisi ivesi ngu1 usiya ku5 sike sikhulu khangele indaba elethwa nguJesu lapha indaba yenkazimulo ivesi 1 usiya ku5. uJesu esechilo lokho wakhangela ezulwini wakhuleka wathi, Baba, isikhathi sesifikile. Khazimulisa indodana yakho ukuze indodana yakho ikukhazimulise. Ngokuba wayenika amandla phezu kwabantu bonke ukuthi ibaphe ukuphila okungapheliyo kubo bonke labo obanike yona. Manje ke yilokhu ukuphila okungapheliyo ukuthi bakwazi wena onguwe wedwa uNkulunkulu weqiniso uJesu Kristu omthumileyo. Sengikulethele inkazimulo emhlabeni ngokuphelelisa umsebenzi owanginika wona ukuthi ngiwenze. Manje Baba, akungikhazimulise phambi kwakho ngaleyo nkazimulo engangilayo lawe umhlaba ungakabi khona. Nansi inye mhlobo indikimbe lethwayo la inkazimulo. Angithi be utshoni uJesu nxa wayethi ihora selinjani bakithi selifile wayitshoni ukubaba nje sizwani la ethi khazimulisa indodana yakho ukuze la injani bakithi ukhazimulisa kukhulunywa ngani lapha? Mina ngiyabonga mhlobo nxa uJesu esithi hola selifikile ngiyalikholwa ilizwi elithi into le yayivelisa icetshiwe ilungisiwe emuva le. So indlela uJesu kwakufanele ayihambe ukuze ayebuyisa umuntu yayisazakala lokuthi ngalesi sikhathi kuzathi ngalesi sikhathi. So ihola kathe selinjani selifikile ukhuluma lo baba umthandazo lo uJesu wayewenza ekhangelane lesiphambano. But ngilombuzo ukuthi ya wayesiya kufukufa kwehlazo okokunqunulwa okokuchaywa okokukhafulelwa ya but abesesithi isikhathi sesifikile khona laphana kushame khona laphana ekuyangekeni baba inkazimulo yakho isisiyabonakalisa. All right. Jack, this is a mystery. Yeah. Indaba nale ngithi yangethusa ngoba akuzwisiseki ukuthi iglory ubukhosi bukaNkuluNkulu bubonakala njani kuhlazo elingaka ngoba thina iglory esiyaziyo ngeyokuthi maybe senthola umsebenzi sendle mali sendrive imoto sokukhanya ukuthi ya lapha iglory yamsibona but eyakhe it's the total opposite. Ubukhona bami ubukhosi bami iglory yami ibonakala ngokuthi mina ngilengiswe laphana emva kokuthi sengichayiwe ngakhafulelwa ngenziwa yonke into embi yikho khona apho kumele abantu bebone khona ukuthi impela ngingulowo
engithi nginguye akuchasiseki kuphezulu kwethu kakhulu kujule kakhulu yeah indaba umfundisi indaba yenkazimulo siyatsho lapha vele ungakhayena nqade siqala laphana antu siqale uJesu sezulwini lenkazimulo yakhe vele wabuya la uchilo Jack seswini nangu umntwana usane akhule akithi phela umuntu nje ojwayelekileyo sefika la uthi isikhathi sesifikile kade sikuze inkazimulo yakunjani bayi ibonakaliswe lokubuyisana lo muntu vele injongo yikho abakulande nguJesu kuyini esikutholayo lapha mfundisi wami. Now okunye ngunanzelela lapha ukuthi uJesu uya confirm ukuba naye umsebenzi senguqedile. Ukhuluma lokhu esasemhlabeni kubaba ukuthi umsebenzi esenguqedile dumisa now indodana ngenkazimulo engangilayo lawe umhlaba onjani ungakabi khona. So le ivesi ngeyinye esincedisa ukuthi sizwisise uchapter 1 khona pha uNkulunkulu ba. Yes, ngoba uJesu wayengekatsho lamazwi nxa kuyikuthi yena ubezelwe izolo. So uthi ngenkazimulo engangilayo lawe umhlaba ungakabi khona. Beautiful. So kuveza ke khona ukhana ukuthi ke uJesu wayengavelanga ngesikhathi sika Maria no Joseph. Hayi weza ukuthi azogcwalisa leli cebo lani elesiphambano. So kunye sikuthola ke ukuthi ke nxa wayesithi isikhathi sesifikile isikhathi sesiphambano ngoba isiphambano yindlela eyayiza lethu ukuphila emhlabeni wonke. Esithi ngingaphakanyiswa mina ngizadonsela abantu abaningi ngapi bonke kusindisweni. So kithi thina ngokukhangela ngamehlo enyama isiphambano sasilihlazo but kuNkulunkulu isiphambano kwakuyindlela yokumchitha ubani uSathane. Ngicela ukutsho something mfundisi ngikhumbuza ukuthi ukuthi esiphambanweni so kulapho sibona khona kuhlangana istory se-human side sokuba ngumuntu sehlazo lokwaliwa le rejection siyibona ihlangana le divine side icele lenkazimulo lapho Jesu yazi mina ngize ngacabanga indlela umpostoli Paul akuletha ngayo Philippians chapter 2 uthi uJesu awube kini lo mqondo owukhona kuKristu ongako right but ithandi last part athi khona he has been given a name that is above. Vele akuzwisiseki ukuthi eyisiwe walengiswa laphana inkazimulo yakhona ingaphi kwangikhona. So ngiyayithanda ukuthi izinto zikaNkulunkulu kuthwe zikhanya izinto eziwula nje ebantwini ababhubhayo. But enguthanda kakhulu ukuthi iglory kaJesu ibisekutheni umuntu ubuyisiwe. Yeah, ukukhazimuliswa kaJesu kusekuthini umhlaba usubuyisiwe uNkulunkulu. So yikho esithi for the joy ngokwentokozo yayibekwe phambi kwakhe yikho kwamenza wabekezelela ihlazo. And intokozo yakhona yaye kubona mina lawe sisindisiwe sabiselwa kuNkulunkulu iglory ekhona. Yeah, je kuphendula la uhlanganise le ndaba yesiphambano lethwayo la. Esiphambanweni kusitshengisane ngobubi besono nxa kulenga umdali yeah mpikitsha bani esibonayo ukuthi isono sibi kanjani. Ngingakaphendula umbuzo lo aqala la ukuza kukaJesu ukuthi ezosifela kusinika i-reason isizathu sokuthi sikhonze yena hayikhona omunye umuntu ongathi ufisa ukuba nguNkulunkulu ngoba abanye uNkulunkulu labo mehluko between owethu lo wabo ukuthi owethu enguNkulunkulu wachiya ubuNkulunkulu wazoba ngumuntu ukuze thina abantu sifanane naye. Abethu laba abanye uNkulunkulu laba abanye laba bona bakujeni yokufanana lo nkulunkulu. Thina kodwa sikhonza ngoNkulunkulu othi no mina ngizafanana labo ngingcole njengabo ukuze ngibabuyise kimi. Okwesibili kumbuzo wakho
umfanekiso lo sitshengisa ububi besono ngendlela engeke ichasiseke ngoba kahle kahle uNkulunkulu wayengayenza enye into ukuze clean umhlaba. Wayengadila lathi engabanga yithi. Wayengaclean umhlaba engabuyanga wazohlala kuwo. Kodwa yena uthi no, ukuthi libone ukuthi into leyi imba kunganani. Ngizakhipha impahla yobuNkulunkulu. Ngihambe through journey yenu yokuzalwa, yokukhula ungumntwana, yokuchaya, maybe le yokulamba, whatever it is, ukuzobona ukuthi kahle kahle into leyi imbi. Phezu kwalokho ngingakabali ukuphila kodwa ngizadlulela phambili ngivumele umuntu engamdalayo ukuthi echaye mina, ekhafulele mina, engibethele mina esiphambanweni. Ngilawo amandla ukuthi ngizikhulule ngibhidlize yena, kodwa lokhu ngizakubeka eceleni. Ngimekele umuntu engenze konke khona lokho ngize ngife nginguNkulunkulu. Akuhambelani uNkulunkulu lokufa vela kumelanga kube ku same sentence, but ngizadlula kukho konke lokho ngibe senginqoba ukufa kwakhona ukuzobona ukuthi into leyi eliyenzayo elayenzayo imbi. Konke lokho angikwenza ngigqokile, by the way, baza nginqunula ngihambe ngingagqokanga, ngibethelwe ngingagqokanga, ukuzobona ukuthi into leyi ilihlazo kunganani. So nginqunulelwa ukuthi ngigqokise wena. Yes, siyabonga kakhulu. Amaqiniso esiwalethileyo sawambula, saveza ukuthi kanti uJesu uyini ezimpilweni zethu. Isihlobo esithandekayo, uJesu uluthando. Kukho konke wasithanda singathandeki, wabuya wasifela. Isihlobo esithandekayo, nxa sisungula indaba le, indaba ekhona ukuthi uJesu unguNkulunkulu. Asikubambeni, umele akhonzwe, alalelwe, alawule izimpilo zethu. Kukho konke sikwenzayo sithi udumo lobukhosi kaluye kuye ngalokho asenzela khona. Ngempela ufanele ukuthi uJesu akhonzwe, adunyiswe, uJesu abekwe endaweni yakhe leyo ayikiyo kusukela ekuqaleni. Sacela Jack usivalele ngomthandazo. Sikhulekele. Baba sezulwini, sithanda ukubonga ngothando osibonise lona olungaka ngesifundo lesi esesibe laso. Usikhumbuza ukuthi wahamba kuhambo awungadingi uhamba kulo ukuze uzohlenga thina. Sisize Nkosi ukuthi sizwisise iplan of salvation, siphile hayi khona ngokwazi kuphela lokho esesikufundile, singahambi sikukhuluma kuphela kodwa sitshengisele ngempilo zethu ukuthi lokho esikukhulumayo siyakukholwa ngokulandela imilayo yakho lokuphila ngendlela ofisa siphile ngayo. Siza labalaleli lababukeli lapha abafunda khona, uqhubeke usipha ulwazi lokuhlakanipha masiqhubeka sifunda izifundo lezi. NgoJesu Kristu ngiyakhuleka, amen. Amen.